گزارش فوتبال رو ببینید. گل شماره 5 گل آردا گولر مقابل گرجستان. Travailler sur le canadienne. گل شماره 4 کریستیانو رونالدو مقابل اسپانیا. Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! É gol! Obrigado! Obrigado! گل شماره 3 کریم بنزما مقابل لیورپول. Modric va, habilita a Vinicius, vino para Benzema. گل شماره 2 لیونل مسی مقابل خطافه. Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. و اما گل شماره 1 کریستیانو رونالدو مقابل اتلتیکو مادرید. Tutto quanto fischia l'arbitro. Parte Cristiano! بریم با هم